Taltayvatan! Bishkek şəhərinin turğunları, avtomobil sürücüləri, sizlər üçün Avtoboks! Taltayvatan! Avtoboks'un sapatın bayqamızlar. Sapatı abdan mıқты eкен. Assalamu alaikum dostlar, biz Avtoboks сатабыз. Мына көрүп турган бокс 750 литр, баасы болгон 17 000 сом. Бул 650 литр болгон баасы 16 000 сом. Бул 550 литр, бул да 16 000 сом. Эң кымбат боксубуз ушу. Бул бокстун баасы 18 000 сом. Тодар, сиздер өтө сапаты мыкты бокстарды кайсыл жерден табасыздар? Албетте Бишкек шаарынан. Сиздердин кызматыңызда да красавчик жигит Дастан агабыз.